Kukulay che Governor Nanay Pineda, ining pamisasan metong karen lokal opisyal ning lalawigan kaya gnaning mega na lead program inyang August 5. Manyawus ya i-Governor Lilian Nanay Pineda ning pamibuklod-buklod dareng lokal a manungkulan king probinsya kayagnan ning mera pa a lead program o leadership, ethics, accountability, and development in local governance seminar inyang August 5 king Kingsborough International Convention Center. Mensahe ning Governor kareng tinagon a alkalde, Vice Mayor at ring konsehal, kano dapat mi papate bagkus bipapanyaw king pamagserbisyo. Kaya duwangan ing DILG Pampanga, layon ning seminar ing pasiknangan ing ugnayan dareng halal a opisyal at isulong ing masalesi at transparent a gobyerno. Pepasyag na namang DILG Undersecretary for Local Government Mario Iringan ing ulagan ning Local Government Code para king epektibong liderato. Asahang apatibe ing koordinasyon at serbisyo kareng LGU kapamilatan ning programang iti. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen Susuyo.